bani bat hang ni kapor ni dalam bat ni format kami ni dari sar bright star counseling nangka i Trishika H Maring i Jerika Kharkrang de ngasukan lembaga ni don katlan kajampi kajam nilang barak kapor kini kita kinong kerjaan jauh ni program simpan tempau dak sistem mengadap dak sistem tempau akan kapor lembaga kan video kalau punya i kan kapor Idon hangnya ban penpena ya kani komika program kaba impelong no hangnya ko edukasi janjia sini kaba ngila ai ka ka Realme kani ka program ka dei kaba ni khot ni wear ya baro mo ipara ba ya don sap aga sap right sap manshat kani kinu kita ka pair ba oblay ula ai kerpan ba hagani ka program kila ban sim penta ngasin ya kani kapor ka kodor ban ai kani ka simpen bana sa tv arlap operator sini ha baro kari kasi janjia sini ba ha kani kapor ngidan men punai kani ka program ka ba ngin tulong ha baro kari kasi sini ka bangi khot ka teng ka Realme ka bamut bagane ka Realme ka dei ka ba in island ikiriu don sap kumno bakila ban pergi ke sap di pong songki nadu karwai kasiau kaput katem pinong shat bane kino kisap hakan ka program ni pediang lut kita ki program tengi khot ni wer ki khun samla jong kari kasi janjia jongi barok kowe makin yawan banisin mentah hakan ka program ka bade ka we na ka runsan ka ban island mo bangin pen i ki sap ki phong ki jongi kumbang ila de banle ha ki program ki baladap na klang songa ngala don benta banis ban pelia ya ka Rivoy Idol ka Rivoy Super Talent Show dia kan kenti ka pementangan ngam hun show bangan ngan susong tang hijaka iba tang na benta ka Rivoy kakwa ba ka kani ka runsan ka long hi ban lapakhat ba ha kani ka kenti ka pementa nga adap da ka dokumen harin bang lai kendu ya i perlok jonga i Bright Star Counseling i badan kat lang bat ni kani ka pon ba ngila ikran sani ba hakan ka kenti ni kwa ban pelong no ikani ka wei ka program ka bahe hapo ri kasi janjia jungi ka bangin island ya baro kinong snong hapo megalaya jungi bakin wan ban sim benta ya kani ka program ban i like start ki pong di jongki nomor ba lese kani ka program kalong compare na kiwe pat ki program kar company ya kani ka program ka alom ka compare kendian kumbangi sule ha ki por ki bladap je nakata ka daw nga khot nga wer ya baro ki kun samla kentai sinsan nadu ki rangba rangsan ki badon ya sap ban ki bakwa ban posh kathong ban pi kata kasap kacong ki kila ban wan isim bentah kani ka program ka bangi khot kerteng ka Realme ka bamot bakade ka tenrai jong unong ya sim bentah ka ba ula hi ban pi da kasap lade kasap tenrai ka ba bleu la ai kerpang ha u nakata ka daw ngibo ya kani ka program ban ai kerteng da ka Realme ka bamot ba kadi ka ba real kadi ka tenrai ka jong simet ka bamot ba mangi kinong pania jero kandai ka jongi hi ka bangile hi dalade bat kinong isim bentar kadai ka stop ka pekerpang kadai ka tenrai ka jongki hi ka bakidon nalade nakata daw bu ya kani ka kerteng ka scam ka Realme ka ba dei ka ba la ban island ya kita ki stop ki phong bakin kiu sejrong ni kapor bat hangning ya don lam ki perlok jongi di Miss Jerika Kharkrang iwe na kinong job jongka Rivoy Idol nangta ngidon ya i finalis sangne i Trishika H Maring ini ri de iwe i finalis jongka Rivoy Idol di bala dep ban yakun ha Rivoy Idol tikini kena gidon sisai kasap bat ha bagidon kasap ngim ju ino eki kat bala nyer yale ban kentiu je namar kata hakane kasnyiru ngi khot lang eki bakini don lang bat ni mo kenam kalnong kacing ai men sim ya pi ki badang mut ban sim penta nang ni syahmat namar balai ba kumbangila jupelong ki program ba bunsin ki program habangi pelong ki program pandang ki kala akut ka program kamu nyala klet no ya gitu ki kena ki bala wan ban sim penta drai ni pat nak deng jongi kinong yalam jong kani ka runsan ka bamenta yim chuklet ki kena kajing job kajing gram kam num syong kata namar maha kajing yakun kadon kajing job kajing gram drai ngitip pa dia kasap ke jongki kasap tenrai ke jongki ka ba maki hikidon ni kata kasap tenrai ke jongki na kata kadaw hakane ka poru ngidang dokumen susu bangil ala ban penong ikane koi pat karsan ka ba he tam hapo ri kasi janjia jungi ka ban island mo ya paro ki kena ki badon ni ki sap ki phong ki ba kinla ban pen i hakane ka program ka bangidon menta kane ka program ka sin ka baneng kong ka bangidang le kane ka season 1 bat kamput na hakane ka sin ka bamenta ngindang kudang susu nang ni khmat kupjo ke
let's say pin sengolong kene ka program nomor baka kerteng jongka kadang long kepatamai Andre bun ki bacukli ka kene ka Realme kemud banak leng jonga ngapensai pa ba kene ka por Realme hi kade ka kerteng jong kene ka rensan ka bang ibu kaban pen i ki sat ki pom kino ki benta ki bakidon tetang kita ki kenten ki banga don ban pensengau kene ka por na khot ngawer pi baro publish bun tingi don ro hangne ya i we ne perlog jonga ki ban iban ya trailang kene ka program iban kersan met bat mensem iban longro i members bapura jong kene ka program inong tray bapura jong kene ka program idon hangne i Bright Star Counseling let's say in I fish kenten kenten ki jingkran mo jing pensai ha ba dei bat kene ka program Please boleh kibaro, kubat dia saya oleh sahaja tanggal ini, ngadai Bright Star Counseling mah. Pihak ada kapor, kapor mentip si ba, idon kena kesu bangla, tolong mentah, kapor kaseng Realme mah. Kena kesu di kubat dia saya oleh sahaja tanggal ini ba, kalau kesu kapor, kalau kapor kentup, nadu kejeng syat, nadu kejeng ruai. Long kalian ke bakidan, pilak lebih ni. Tengah karpat kalian jadi bakin sinnya mereka kebuksiar. Bakinyo iya kasap ke bakidan. Mau naduk kena samla kete cenderang buat iri orang bak. Temen ruk penjo. Bakiniwan sekman. Bakinan kersian lang ya mereka. Apa keting kemen ke background? Mau lain jong isar tanggul. Ilawan sini, ilawan. Ikan dua bat ngah, lomba ni terekam lang keju. Dengan kalian juga kesal tenat benar terekam lang padi. Kumbang saya terekam naduk miswa. Ngila ada boleh saya kawai ke music video. Kapag keting terekam ni nak try ba nak kalian jadi borok koi. Pilai buat pilai tip he. Dengan kesal tenat benar terekam lang padi. Teh kalian ketik ba bentar long ilawan, ilawan ngan adap ke jengkemen. Artak tu nak kalian juga naduk miswa he ngalatran ni ke lat kena kam. Ke tengah sobrom ini. Dia kena kapor na snow ban kena sebenarnya tarik balik nak kita ke online audition. Kalau nak duk kesan tarik na November ar hajar kan selai. Aku pula berpa yang introduction video jampi harkat kini ki video ki bakin session benta. Kalau kada yang kecing ruai pula besen lemba kecing ruai, kecing syat dan ni kena kudu apa pimut ban session benta harkat program. Session dengan orang biang ke online audition na benta jampi ni free na duk kesan tarik November ar hajar kan selai. Kunta pula berpa yang video ki jampi. Lalu kita tarik di bangsa aku terter sejarah baca kita tarik di bangin penkot insa pentip par hamadian kerman bapinnya pak ini video jadi kerman ro bapinnya semua tu nak ikan program bapinnya sim benta bat akaleng tu ngau ngai kita ngakit bok kita yang baru kita sim benta now I wish you all the best and very best for all your talents and all your performance on the audition video. Thank you.